Atalofatu le tanto we call it seal in it out. Le swafa mamalu le swafa paio Yesu. But I welcome you this morning in the house of worship, house of prayer. And I thank you for making yourself available and come just have a good time with us and worship you together with us this morning. Amen. So I pray that God will, the Holy Spirit will minister to you this morning. Whatever you hear this morning, I want you to take that with you. Amen. Lelava se upu o te tautangia le te aonene. Ia whainea mo oe. Ea ngā molo soifua. Au tātou iai ni nei larolangi o pongi sā ma le larolangi e tumu I whawhitauli. And I thank God this morning that all of our church members are here. And we appreciate that. Thank you very much for coming. Evi elele. Ai se manta upu o te tautangia ni te aone. E le taule palengi ai male tātou whamantunga. But I believe what I'm going to preach this morning or share with you this morning is a warning for each and every one of us. Amen. O se lapata inga le mo I tātou o tātou iei I tu tonu o le whaoltanga a le tua. Whai lea ma se me te ulo loto ma e mawhau whau iei ia awane I o I ante oe. Because we're living in the last days and it is not easy. There's a lot of things out there that they're trying to lure you to the world, but we can live overcome those things. Amen. Yeah, let's pray. Father, we thank you in the name of Jesus for this beautiful morning. We're able to come just to fellowship. Not only that, but to share your word with each and every one of us. We're looking forward for your communion. You're reminding us what you did on the cross. And you rose again from the dead. And we thank you for that victory in Christ Jesus. We thank you for your righteousness. We thank you for the hope that is given to us. We thank you for the light that we can see clearly while we live in the world of darkness. Bless your people this morning. We thank you for your healing power. Faftai iante oe le tuole nei tau. Ole vi inga iante oe. Amanuia oe lau whanau. Faftai iante oe I merelei ma me mātang o fie. Olo e whaia pēr mo mātou tangat. Tumawatu iante oe le vi inga. Ai meise le upu la mātou. Whalonglongo iai le taone nei. I le swafo Yesu. In the name of Jesus. And everyone said, Amen. Amen. Oh well. Take the tour. Ote manao e whaongaina le taone nei I want to use the book of Hebrew this morning. Ote manao e whaongaina le tusio Eperu. O Eperu Jacopo. Ili whengenga tuai. O whengenga tuai po le whenga fo. Ia manai nai te ala mai. Amen. So soani atu resi nai tau suelantu spaia. Help your neighbor to find the book of Hebrew. The book of Hebrew.
Le matau pui ono tusi o Eperu. Molo tusi fumai via leli. La dato vai atu le fai pui fa. Fai pui fa se o fai pui valu. O I o le amo mai ai se tato matau pui le tau le nei. Ia le leila u whalongo. Nang o le nei matau pu o se ai oi lea mo I tātou, me se tātou o Kirisiano. Me se oi lea wa e whapea wa e whaoleina. Me se oi lea ia I te tonu o le whaoletanga. Amen. Alright, la tātou whaitau le tātou tu Samoa. Whaitau ia. Wai le mawhai ia te I lātou o e na muai wha mala malamaina. Amen. Lau o talangoa ia te o le tau nei le matautia. O le matautia o le po ese oe ma le whaoltanga. The dangers of falling away from faith, from your salvation. O te whaongaina le upu nā, o le upu le pa'u. Amen. I'm sorry to say that, but this is the fact and the truth. You can lose your salvation. Falling away. Renounce. Amen. That is a warning for each and every one of us. Because you can lose your salvation. My pastor, how can I lose my salvation? I thought my salvation was guaranteed. But I'm warning you this morning, you can lose your salvation by renouncing your faith. Amen. Go ahead. Ola fautota. Awa nei take advantage of a bel lawa e tono le fautanga. Ma tu silima na i tanga le faulina. I'm vai oi e ma fai na lusilo fautanga. By all tulanga there, you're renouncing your faith. Ole vanga mo mo tanto la mo le fai with family lima. I find out what will be with family lima for my tangata sa yaile malamalama le tua. They experience the greatness of the Holy Spirit. They have tasted that. How many?
O le whale tonu manga ma le leanga na tangata. Sa ia te ia le malamalama. Sa ia te ia le memonia le tua. Sa ia te ia le anganga pa ia o le tua. O le maangala mua has to do with o le memoni. Nai lo le memoni. O te le whaiatu lao se e kalesia. Au te whaiatu le memoni o Yesu ke iso. That's what we preach. Is Jesus Christ, not a church. Nanga kere e kalesia ho mai o la tau le memoni. Le se memoni. Tasia le memoni o yo Yesu. There's only one truth. That is Jesus Christ. How many? Ele o le Assemblies of God. O Yesu Cristo. O io le memoni. How many? O te ayo yatu o le nei tai au. O le leanga mo le tangata ua po uese mai le whaalutanga. Tangata sa I lo le memoni o Yesu Keriso. Amene. Sa ia te ia le malamlama. Na ia I lo le matango fie o le tua. Tante wola ia le vanga lua. E mole le fai upoe ono. Fai tau mai le fai upoe ono, fai tau tasi mai ia. Ma ua po ui la tau. I le mawhai ona toia. Te whawhowina I la tau ina ia salamo. E le toi o iai salamo tangata lea. Once you renounce your faith and your salvation, there is no repentance within your heart. There is no conviction. Conviction there has to be repent. Convicted you from your sin so you can repent. But once you're in that stage of renouncing your faith, there is no repentance. You can't feel anything. Hello? Are you in that stage? Or you're heading there? Quite pongi sa, that's pretty dark. You can't feel a thing. There is no conviction. You can't tell the difference. Why? Because there is no conviction of the Holy Ghost. When that has happened, there is no repentance. Hallelujah. Am I talking to someone this morning? Are you that person? You need oil to change lo loto, lo mafufau. This is a warning for you. And when you get to that stage of renouncing your faith, that's the dangerous. Hallelujah. Praise the name of Jesus. You can't feel a thing. Why? Because there is no conviction.
Ma ko I malo alo lo pa se ku lo fo. Ko I malo alo loko. Praise the name of Jesus. E ma ko I fiwa lulu e ma ko I stiff. And that's a problem. There is no conviction. And man na ye le mena le ngang pa ye convicted ka to. Aga ko fa ye se me se fa me ngang pa ye. Ko je se alo me nga fa. Ai fa pela ye fa mangalo. Fa mangalo. Al tangata will renounce ye fa tu tua. Malona fa le tanga. Ili ko ye se na ngonga fa benga. Ngal fia ka ma ku am kinga ku am ko ile ngonga se kas. Praise the name of Jesus. Salato iloa le memoni. That's number 1. Number 2. Woleto langona the conviction o le ngang paia. Lato tangata la dia fa be. Aue ke ko ka kalo ye mo la tau. E mau ni ke mi ke kalo ai mai ang pong ye mo kanga kaya. Amen. Dan kolu. Yelele. E molen fai bo fitu se fai bo valu. Mana ia na alfa tu sanga fa mayo le fongu e po waila le kimu. Fa susu wai. E fu mai fu le lei. They are falling away from faith. Waloi. Pepa uele kim fa fia. Nga fualeanga fu mai. Ne ayang fualei. Pepa u fa fiku ai kimu pe lolo vaia malmea. Ele aya se me fu mai. Nga fualeanga. Praise God. E maia foi be amongi fu ai laiki. Ale mesmo ko ile mas fu ngal fu leanga. Amen. O se me fai matatu va yai tu langa lo yai ta sol terminate. Awa te mimita lo ya te ole fa tanga lo ya te ole memonio Yesu Kristo. O te le fa tu se kalesia. O te fa tu ya Yesu au ia lava le memoni. Ele ya si memoni o Yesu Kristo. O ia le fa vai o le kalesia, o ia le ulu le kalesia. O ia le memoni o Yesu. Amen. Fai tese oi. Umalo faunatanga. Why all the states that were renouncing away po wese malo faunatanga. Yeah. Esa wala yer kango loku ai malo sawa ai. Fa ku mo fo am ko ele ko ngonga semekas. How many of you that come to church and you don't feel anything? They are with 54. You just come to church, but you don't feel anything. Hello? I'll get my wife for this. Can't come up for you. I tell you. How many of you? Now, I convict the Lengang Payelo Lotto. When the Mola Yel Merta or Samoan. Faia ke lo ngonga se me ye ka ku faia ko shaki e pedi o ke alu al falma shaki lo faku po le kaka e la kula le fo mai shaki lu mai shaki ku I fa me fa o
You're doing good. You're breathing good. Oh, thank you very much. Saki la kurale for mai va ko pi eser ka ka lo ku. Le lo ku fa. Oka. Wa mai lo fa ku ngi ka. Se ka lo fa. O le ka. O le sim ko ile lo ngonga ka fa. Le fa ku le le fa ku le fa. Bene. Praise God. Elele. Mas dado pati mo Yesu. Fahi ulal fam talangan na ta ya tu mau le fa tanga. Faitet. Amen. O mau lo fa tanga lo fa tua. Amen. Inga tu mau ya Yesu ke Keriso. Langan fayanga fall away or renounce. Ila fonali mer la langine. But once you renounce your faith, muka ukia la menga ya ki langa elis kan kam kwa ile fie fa alongo I mer le kwa. How many of you feel that way? Moi mon kwa ile fie I mer le tua. Si meni mangak. Esse era como pelo sol. E fia il est toi. E fia il mer la toi. Amen. Langa yo olo el kulanga mo kwa ingo I mer la toi. Ki ngavo. Ai ni no elo loko. Fia il mer la toi. Amen. Winga o fia I mer la toi. Ye fia fai taula. La fionga la toi. Si maneli mga fai kaulang kuspa ya leva yaso. Ai masis. Kwa ipe fuan kuspa ya. Ela ko foi ko kuspa ya me kasi ko ipe fu ya kuspa ya. Kwa kafi al kuspa ya isau il kemi ke sau al forsa. Amen. Ele se fai kaul kuspa ya. I for you say, oh, you say, "Kung kakalo levayas." How many of you that pray? Kili me kili fai kaul kuspaye kili kakalo, kili lola yai. Amen. Yeah, fia lili. Basta tu bati mo Yesu. Okay. Dangers of falling away from your faith. Bangamomua salatu ilole memoni number 2. Leto langona le conviction le ngang paia. Leto fu mai ni melelei.